Ini emang masuk so. Oke guys, jangan lupa selalu tanggap Putra Balong Budaya. Oke.
ono rasa kangenku. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Putra Barang Wijaya. Putra Abimanyu, Sepasang remaja jatuh cinta jatuh cinta. di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring berjalan seirama. Jangan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Oh ya, tari kuda lumping, Kuda lumping. tari kuda lumping yang elok.
yang istimewa, tari kuda yang istimewa, Jatilan putra barong budaya, Icil saking Banyurejo, melihat putra barong budaya, Jatilannya Ngayog Soekarto. Hore 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 Hurra, hore hore hurra, hore hore hurra. hore Ya. yo 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 Yo. Ragi Ragi. ra hore hore ra hore hore Hurra. ra hore hore ra hore hore ra hore Ya. Os. Awas. Aku punya adik kecil, ku beri nama Eli. Dia senang bermain-main, juga berlari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Oh ya, nining. Ayo bro, buto-butone maju-maju. Oh, os, oh. Ake, os. Katrapan saya prajurit kang ablas
os, os, Ikat rampat samya sampurna prajurit kang agrasa tata usume pura utama. Yuk. Putra bareng budaya. Huh? Yo, os, os, yo,
Pak Rio. Yo, iya, iya. Ayo Lek, ayo Lek. Ora loro, ora loro. Lek. Yo, yo, ya, yo, kos. Yo, 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 ilang, ilang. Yo, Mini Wakijo. kos. Maju, 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 yo, maju. Au Takara. Sorak-sorak suarane gumono. Sorak-sorak suarane gumono. Budale wadya diteturangke asale saka putra bareng budaya. Os. Anite turangga asale saka putra bareng budaya.
kantuk rindu dan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Putra Barang Budaya ya. Putra Barang Budaya. Hilda Derista, ada Gusti Arjuna, Dita Melia. Danang Beradia Sangkesta. Ingatkah Iya. kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Kita ya 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 ya. Sadarkah engkau yang dulu telah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Hilangkan Derista, yo. Bila memang kau tak bisa bersama, jika akan lakukan semua rasa, lepaskan genggamanku, sayangkan sebentuk rindu, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Caca, caca, Ya, Putra Abimanyu. iya mas. Bagaimana Ibu Owner Anet? Wah, gayang, Iya. gayang Ibu sekali jatilannya, mantap. Iya, Oke. mantap. Penarinya ganteng-ganteng. Ya, Pol, nek wis dadi langsung malih. Iya Bu, niku pripun? Ya. Golek sawer. Golek sawer ya. Oh ya ora apa-apa Cak ya. Dinai tenan kok gel. Iya. Oh diparingi kok. Ya. Ibu Ora kan pelit baik hati. Ibu Owner ya. Iku sing jenenge demit ngerti duit. Ya. Oh demit modern ki ngene iki Ini Mas. demitnya mata duiten Mas. Iya. Kuwi ragil dadi dikai dhewe dadi apa ya? Dadi ben dinai apa ya? Ayo dadi Cak. Ya. Ya, masih bareng kanca-kanca putra bareng budaya Ya, luar pripun Mas biasa. Nanang? Sak Satu lagu. Oke. Ya. Monggo Mas.
Oh iya, mungkin Ibu owner Anet minta Masakan lagu lagu apa? apa Ibu? Suka lagu apa? Suka Ya. lagu apa? Suka lagu apa Ibu? Lewo. Oh, ya, Pak. Baik. Lewong ki biasanya ngresekeni lho Mas. Ya. Nek lewong ki biasanya nek aku tanggapan kae waya-waya sawer do metu Mas. Nek lewong. Oh iya, sawere do muncul. Kok ning kene jajal ya Mas, metu apa ora ya Mas? Ya, Mbak Ilka, Mbak Dita menginformasikan, Ya, Mas. mohon izin untuk seluruh penonton yang berada di atas panggung. Wah, ini saking banyaknya pandemen Putra Bareng Budaya, namun mohon izin, maaf sekali, panggung di sisi utara sebelah kiri sudah sedikit ambles. Ya, Ya. yo, monggo. Ya juga ada informasi untuk dilihatkan ya. Yang Kehilangan merasa HP. kehilangan handphone dengan case warna biru. Bisa Ya. langsung diambil di sumber suara. Betul. Ya. Tidak usah disebut merek ya Mas, engko sama sing ngrasa kelan rene. Ya, silakan dibuka kuncinya. Iya. Begitu. kunci Ya. Inggris. Ya, Kater. Ya, iya, iyo. Ah, iya, iyo. Ganti lagu Udo ati Rinten siang lalu Kecipratan rezeki Bu Hinarban Cimaraku Kodang rasa Tumetes Ho, ho. Kamaku Ya, iya, iyo. Ah, iya, iyo. Lerengku ya isak horong Datang iso Keloke hatiku Yo Suwe konmu ngenteni lewonge katimu antuk jampi Gendong kemana-mana Kadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni Nadyan apa tak lakoni Dilakoni. Ya Mbak Nadyan, Ilka, Mbak Mas. Dita. Mas. Ya mohon maaf sekali untuk penonton yang tergebyur banyu. Ya. Kuwi Mandi. ngono sing jenenge banyu berkah. Iya. Iya. Sing gegebyur kuwi sehat walafiat. Amin. Bariki Sange. gangsa rezekine kaya banyu sing mak swak. Amin Resiko nonton Jatilah. Ini gini ora ngono ora gayeng. kok, Ora Mas. gayang. Nek ngono Mbak Dita sik digebyur. Aja engko ndak gayeng. Oh ndak gaya. Ya baku hantam nanti. Ya, bacotke. Ora go turi Mas Oh iya turine. Oh, turine. Ayo turi. Turi putih ditandur kebangan Iya iyo. itu putih Iyo ao. Mbak Ira. Mbak Ira. Apa Mbah? Dadi. Iki saiki nek dadi demit cangkringan ya. Heeh. Demitnya bisa diajak komunikasi. Oh, bisa. Bah. Cara ben cepat sugih selain neng Gunung Kawi. Golek saweran 50.000. Yo, Golek. golek. Nang ndi Mas lek golek Mas? Neng Bujuragan. Heeh. Ora apa-apa. Ibu Juragan itu memberikan contoh yang baik untuk Contoh yang seluruh baik. karyawannya. Benar sekali. Iya.
Ada. Sawer itu dalam agama Islam kata lain dari Sodako. Sodako itu salah satu kunci untuk masuk Surga. Pramila Ibu Juragan kasuwun ya. Nyawer. Kita bersama-sama. Ayo, ayo, ayo. Kita ke arah ya. Ibu itu sudah tahu. Sudah. Nek demit kuwi warnane ijo. Ijo. Nek sinden ki abang. abang. Pinter. Pawang basah. Pawang rasa. Pawangnya elek soalnya. Mas Gusdi. Mamang kan bisa golek pesugihan dhewe wong dhewe dukun kok ya ngono. Mas Gusdi. Oh iya. Mas Iki Gusdi, kono Mas Gusdi. moga-moga hah? Sing buri urung ya? Sing mburi urung. Monggo mudhun. Monggo medhot. Oleh donga. Jadi matur nuwun menika kagem Ibu Juragan. Iya. Semoga bisnisnya semakin besar. Amin. Kowe kok etok amplop. Kok ana amplope barang? Ya. Oke. Ya. Ya. Yo. Burung entek iki bacot ke sih. Yo, yo. Sabda Pandita Ratu Mreng sliramu dadya sisihku Opi Gusti Klelati tresnaku bakal kita mati Ragil panen. Ya hoki, dek hoki. Alah ya. Sekolah Foto, dipek foto. kabeh Bu, ora apa-apa. Yo. Bos, ah, Yo 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 yo. HEO. Oh iya. HE HE. HO HO. Ya oh. Ya oh oh. Ya. Oi. Oi.
Sa
Wo. Ambani wo. Oh iya. Iya. Hayya. Sembuh. Kita punya utang, Mas. Iya. 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 Hoi. Hoi. Hei. La 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 la. Sore main. Alah. Iki tok sapa meneh iki? Neng Nine. Saiki aji wis ra payu. Pak Yune sapa, Mas? Wis ora aji. Ora. Oh. Gek wis telak sore. Ora diamuk kowe. Wah, ayo. Awas, awas. Kapok kowe. Kowe Kode. disengeni hantu. Ayo. Ana pawang kok seneni hantu. Malu dong. Alah. Oh, pawange iki ya wedi ro hantune to. Njuk manut medun iki. Orang yo. Nek cara lagu iki lho. Apa, Mas? Pawang kentir. Pawang kentir. Pawang kentir, pawang kentir, pawang kentir. Pawang kentir. Hei. Tak tetep Ra tetep ra iso. Hantune kan boloku. Wong kono hantu kene iblis. Oh, oke. Kowe dhuwur rak dhewe kastane ya. Yo bali. 3 2 1. Hoi. Hoi. Masio. Ayo Masio. Iyo, iyo. Suwe Ora jago. jamu kodhok elo. Suwe ora ketemu pisan. Ojo gelo. Sowe ora jamu godhong enopo. Wes suwe ora ketemu bisa gawe gelo. Awas. Yo Mas yo burine jagane ayo. Yo. Diwangi yo. Yo, awas.
prasaja nimas ora agawe gelo tansah mugemi keslamu jebut apung lape koyo ngenteni tukule jamur ing mata aku iki prasat loro tanantung sampe ojo amuk lamis kang wis dadine banjur
mung sarwana ing taman jeruk ing pinggir Bengawan Solo papan kreasi Papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja kucap Kon bonceng mas. Oh bonceng jaran. Oh ingkang ngamengku gati ibu kasuwun mlebet ya masuk. Ibu. Ya. Salim dulu ibu. Kowe bonceng. Ayo penceng bonceng ning buri ayo. Oh buri. Yo numpak jaran racing. Nah. Ya. Ya. Cekelan cekelan. Gak mabur. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani satya budya pangegesing berakara. Iya, pamit 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 pamit.
Sherlock kok.